O kaming chu Daniel Lalzuitluanga ani a tu huna hian kan nu pa in tun kum sang ni som ni panga ta kan workout ni masaber ani a win hi January ni thum ani a o kan nu pa in bul kan tran le don ni gym membership te kan kum khatatan kan han pelok le a tiang chuan commitment nen ai poimo hi atru le me ma kan thil ti lai engkim me thataka ti theia min siam tu zok hi ni o thian te thar nen te kan hanin mu le a tiang khan gym hi anu me ni thian community kanin siama chu tiang muna chu ani tun huna hian win ni bi ka hi chuan ka upper body chau atam theng ber ma sena sa si la workout ka tuma hemi lang lo lama hen rei lo te ka lo in warm up to boka in warm up phi poimo eme mani poimo na chana chu kan tak kan thi sen lum pi lama hian nge kan ti rol te lo zoi ka tiang kan tha te lo flexible lo fan the na lai kha poimo eme mani o hei kum tir ani kan soi thin ang khan ma nin khal kal the na ye poimo eme me ni atir chuan anuam ve thin ani amaro chu nge kan be sei ang khan alo nuam reng thin lo ani chuta chon ma nin khal kal theina nun te po hi poimo em ani oi kan nu ron lang ve zoka chu tiang chon nu pa nge workout theina te hi poimo em ma chan chu dai tin nang te kan lifestyle la kha ai nang ani chu alut na pakhatani mitam tak te po I ka shil thin chu pasal nei to te po hi anu pui pasal nei to te po hi in nu pain ti thin ru ka ti ani o kan tu na hian kan nu in stiff leg deadlift dumbbell mangina ti me ka hi adlutes te akor te atlai amal pui mongbor te khatiang thang tur kana pui ni ani po voina chuan ti lutuk lo khatiang kan rol le lutuk voi le khata han ti vak kha kan tum lem lo ani a chan chu ni kum tuanin ai ka workout thina amaro chu enge han kum khat dana hian enge re thiang ber hi chol hadam te po ka du ve thina chu apoimo eme ma kar khata voi khatte han chol han lak te khating te kha chu a thate me mei amaro chu ti rol chuan khata khan enge kan ti rol hi in recover tur adam fel turang tak khan adam fel lo ni chuta chuan race le lutuk race ngai poimo le lutuk poka tha chuang lawa mo tlai naw te pon ti thina race ngai poimo lutuka kum kha chuang race kan tiang kha chu ani chuang lawa amaro chu thakhat December borvel boy lai vel ni nen kha tiang khan thakhat top chol race ka tuma maro chu ni som panga vela tling or ani ni som thum chu ka ngak thleng zawlo ani berani chu ka amaro chu ni som panga pokha thashim shim ani tin nge keima kein maintain thina tok turin in lama har nasasi lawin khatiang khan ka workout tel bok ani ti kha kan soidu ani o tuna yan ka bench hi 45 lbs tinia 45 lbs hi kg somni ai hian ri theta chona barbell ki kg somni ani bokai hi ka choi ri thei ber aya te tlem de ani alet ni o tiang borvel te chu niang amaro chu bul kan soi tong khan bul tran le na chuan ti vak kha thalem lo ma sel kha asor don lu tukani chuti rol chuan enge kan lo ti rei toi chuan muscle recovery or enge muscle memory kan ti chu kan ti rol hian hriat na anei ve ni chu hriat na chu
kan ti rol hian alo nei the me chu kan an workout le po hian hun rei lo te chungin khang kan workout lo wanga muscle kan lo to emo kha tiang chi te kha ol samte in kan gain le thei pa ni chu ani tun na yan zo ne te po ka dong thina kan muscle siam to te hi a permanent tem kum khoi nom thei tem ti hi ni a permanent thei lo ani ama ro chu rei lo te workout lo chuan ti hen zoi in enge kan muscle te khan kian lam alo pan le me ni ama ro chu muscle memory kan tia kha poimo ma chu muscle memory chu kan nei le chi khan kan workout le chi khan muscle memory ate hi kan khan na ran thokin chu angai kan ole theina tur khan kan om zung thin ni chu tiang chuan ani atin kan han rest kan han chol lai hi chuan rest lai chuan poimo chu dieting control ani hei tuna ponin munga engang pon workout lo mai la nge mitam takin an swing chi nge pafi kan ti nge thau phut ka tiang chiang mel kain mulawang chu thei to pin nge kain zoom thawani ti ka kan soi do tin kan hriat reng ta na poimo le ka soi fo thina kha nge hetlai gym hian weight loss turin ka kal lem lawa autofocus tracking lu ti hei deuh lek mai the lo chu gym hian nge weight loss turin ka kal ngai lawa amaru chu ka ti rol tet ti thanga kha tiang khan ma nin ti chak turin ka kal thina ni amaro chu weight loss nan chuan kain diet thina ni ka dai ta kai le in ka fim khura chu tiang chuan nge ka kum tluan in tiang an consistent theng berin ka taksa mo to kang si te kai tok che e ka tum thina ni chu ma nin sum theina kan nei hi poimo ma kan soi to thinangin heng te po hi kan diet te po hi lifestyle kan nei angai ni wa chuti ro chon voi le khata kan ti phut chuan kan ri kan dei don lo ama chu zoi in kan tlin to kang se la kan ti chauh kha angaya tin ei tur hrisel te po kan ti chauh le bel khatiang calories pai tlem si te kan ei kan war te po ngai ni o tu na yan ka shoulder ka workout ta ka sei tong khan boina hian upper body avain ti chet vek katumani amar chun na so si lawin chu nakina ka taksa te po asil lai thei tur beka na sawak lawin tiang khan an ron sil ve le nga chuan tungkar vel tiang khan zoi ka progress ho le nga progressive overload an de chu zoi muangin ari tel teng ka ti chho le nga khatiang khan ni voi le khata khati put don lo ni hi film khorangai ma phur lu tu ka wang de po hian injury nei olani ke po ani hetlai holo sobet edom kan ka boi ma chu break kala ni chon voi khat kha gym ka vocal le 140 kg squat kan tum ngot me squat chu ka squat ngei me amaro chu ka ti rol ten na lo zo lo tian chon ka kal le thei lawa enge khup dur sui kan tiang chi han kan ni me ni ngot chung ka kal thei lo ani khating te kha om the ni chu wan chuan zoi ya bul tran le te hi a tha ani ti ka kan soi du ni hemi machine hi shoulder press machine hi ke ya chuan kan soi tong khan machine hi enge unorthodoxian kamang thina an ti don nge khatiang khan enge mi ti lo dan amo an siam lo dan ang te po hian man thei thau ni ke po hi tu na in muang hian hetiang adik lo zonga ka press hian ke chon ka shoulder ka activate tur ta kha akal na zo ka ni hetia rol rem ta ka thut ai kha chon khatiang khan enge chumi chuti tur zom ngei tur ani ti kha chuang lo ani ti kha kan soi le du ni o tu na po hi bek ka khoile dona bek ka let chi hei hetlai zak nuai tha mo let san ti hi kein du khop lo na ni atung kuma po thei pa to pa ka tran na tur ni in ka ria chuti ro chon ka taksa hian kalung oi lo ani lo kalung oi to ka chuti ro chuan ma son na ka nei thei tur rang chi te nei
le zel kha ka du ni keima dysmorphia taksa thalo moilo nia in ngai kha tiang chi ma in mu niam na kha pathian kho ina zara ka nei lawa amaro chu kati tumber chu mi tluk ka tum lawa mi dang te ai na le mo sek ka tum lawa amaro chu kati tumber chu nimin aya mason hi ka tum ani ka tum dian ber thin ani ti kha kan sei du ani kan nu po lower low be trawa ani po tungkum chu tran tum viau ani nikuma lama han ka du angin kanal man lo ti hei commitment thar nen ka tiang khan enge keima nia po hian commitment in pek na thari kanin siam fo te po hi poimo hle mi achan chu voi khat kan in pek na te hi achan chuan alo keima ni le keima ni a hian alo bo wa kha tiang khan zoi zoi in kang an lo in pek to na te thu gan lo tiam to na te kha akal ral ve mai thin ani chu wan chon thu han tiam thar le na emo tungkum mania kum thar ania resolution thar han nei te po hi poimo mai ni tuna hian bicep ban kan ti kha kan ka khoi le do na ni so yang khan wait sang te in ka khoya ange sina tira soilan om tak ania poimo chu ka soilang to thoin ka hrenangin ma ni in kal te na kan ti kha poimo mai ni gym partner emo tu ma awmlo ma se tu ma tan ka workout lo ke ma tan ka workout ani ti na lai kha hriat poimo mani ril ru kan taksatan kan sisel na tan emo kan ti rol hian kan ril ru tan te po hian poimo mai ni zana doctor pakhat an kom na thil soi pakhat chuan ka ril ru min he khop me chu US an doctor ani chu ani chuan soi dan chuan mi hi nat na kan nei to hi chuan sum khol lampang hi ril ruwa hina lang to lo ani amaro chu entin nge an dam le theng ti ringot thi ani to ni poisa hi ren na le ui na po an nei to lo ani ti ni chu tiang khop chuan enge kan thil kan lo invest che mo poisa te sum te kan lo che khol kan tum na lutuk lama hian kan ti sa ti kan lo en kol thei nge lang ang ti te lo me chu mi tam tak kan problem po ni in ka rian ha man boy amar chu ti an boy rol chuan an taksa kha an boy thei na ber khol kha anen kol that le thei anen kol that lo chuan an ma ni tan khan thil poi tak ani thei ni hatok ko ka khangang aning khol kom song te khan ma ni in en kol nan an risel na enge siam that nan khan an mang le thina ni chulai chu kan aki poina kan ria thiam poi mo min ka ria ani tuna dumbbell in bicep kan khoi le dona ban puam nu pon Minlo zoma amara chu der han reps tu na nu so duaina larit de retin ka riat ati rei the ka ring lutuk lawa so ka sayang de chi khan ani kha ma ni so tok tin sayang khan enge gym te kan han kal lo char kan han choli chon kan taksa hian enge kan chakna kan ti hi kan lo ve na sa mai ni chulai chu apoimo kan hriat apoimo voi le khata kha chakna kha nei le phut thei po ani lawa amaro chu progressive overload kan ti kha zoi muanga zoi chak chho le na lai kha kan ril ruwa kan da nget tur ani ti kha ril ruwa le ta se tha o me chuan hei kum thar hian enge thil ti turte thil dam tak te kan neang ma chhop te po kan neang amara chu tungkum atana kan ma chhop atana thil pakhat kan resolution atana pakhat lo ni thar le se ka du chu clear tu zong te kan risel na hi ngei poimo na hi ani pathianin kan he nal takin kan ni turang ni turin min duanga amaro chu kan sayang khan kan lifestyle awangte khatiang awang khan kan nun khosak te lo ol sam to tin ele in tha te lo om to chu e luat awang te ha lutuk stress lutuk awang te khatiang te po thil tam takaniang chu ang te chuan ni hringa thau na te athena chu thau na chuan kan ka video hian ka soi tam ber nia specific taka han soi meit
katum lawa amar chu se lo na tam tak a thlena chu chuan nun na pot toi na se me ni tin misawa hian zuk le muam hi ti hi kan la tam me ya hi kan ngei tu chian ngai bokin ka she ke po hi zuk le muam te rui lo te lo ti ve na sa to thin kani tun ma pe chuan first star le zo zel nga thika zu thin ni lo chuan ka shro ko fa lo hi ka ti thina amaro chu pathian ko ina sara he kum tam tak zuk le muam le rui lo la ka ta hi ka film to ani su chu pathian a hian chakna omani ring tu te kan ne kan ti te lo engma awmlo ni rui lo le nge rui lo awanga mi zo thalai te kan thi na sat sia te bi ki takin mi pa te chu run thak tak zeta tin enge zuk le muam awanga kan metlai ron zin te mo namdangin an mu ten ka sen seng sung ka tiang khan dar kar khat po thu lei thei lo mei zuk chak awanga mong zesek zasek to mei ka tiang chi ni ko ti ne dik mo ka tiang te khi kan tam to me ni chu chuan kan ko san shuai tu te kan pastor te ni lam hian etlaya te po ni etlaya pathian thu ron zir le pastor te po hi an bang chuang lo ni zuk le muama an filim lawa then chu kuwa ten ngaya secret te an ron ngei zuk etlai nomin rukin an ti talawa amaro chu pan parak te an han zong chang le khatiang te kha pastor ti tan chuan thil moi lo ani chu wan chuan zuk le muam konga po hian kan film khura mi zo ania kan than har thar hi apoi mo tak se ting ga sia tun huna hian kan taksai kan en kol chuan nakina kan taksa hian min la en kol let ve don ani ti kha kan hriat thar apoi mo min ga sia ani chulai chu kan zep tel lok tu ani tuna hian tricep kan ti kan khoi le do na soyang khan tricep kan ti chet lai kan bicep kan ban puam hnung zon tak mai mi hi ni chu ban lian kan du chona ma video workout video te pon kalo sei to ban lian kan du ni chon het lai kan tricep hi alian tel tur ani kan bicep hetlai mo papaya kan mu hetlai papaya na inti seka aron pong lai kha bicep kan ti chu ni ta amar chu kan bicep ringot ti len kan tum chuan alang lian har me ni amar chu kan tricep hi alen tel chuan chu enge kan ba na tilian ani tin hengang workout te hi mizo chuan tam taka chuan mi pati tura ten kan ngai ngot thina chu kan soi thar le do chu weight loss tur tan te le tuna hian anti aging kovel an boi puina se me ni anti aging kan ti chuan tar har na ni chu tar har na thaber chu nge kan ti chuan mut that le muscle build hi ani tin ele in ti that chu mi chu ani apoi mo ber pani chu ti rol siam le mu thati ani chu mi kong chuan mi pa ten ti rol siam kan ma mo ang tuk thoi me se te ponin ma mo ani kan soyang khan me se tam tak chu ka gym ka kalanga ka sek wak me nga ti te kan lo hlau thina amaro chu kha thil dik ani lo ni enga sek tum po niu le nga ban sek po nei tum maula har me ni thil ti na mai ani lo ani tam tak kan muang uchang rep kan ti ang tam tak hi chu station yang ho hi chu khatiang performance enhancement mang an ni ani tan kha chuan nge thil ol sam tak ani amaro chu nge kan keima niang tan mi pa ngai tan chon sekhi har me ni big takin me sia pe chu testosterone in nei te alo ni ama khatiang khan mi pa angin in kan endocrine system in ang lo mi pa chon testosterone kan nei sanga me sia ro chon enge estrogen in nei sanga chu ti ro kan mo ve estrogen hi kan muscle recovery tan apoi mo mani ti kha kan sei le du bokani tuna hian back workout le kan zo trepa sei tong khan abul tran nani ani re tak kan workout kan tum lawa amaro chu khatiang khan thui tak tlan thei tur khan bul toite tang kan han tran thar le ani tun huna hian ril ru
nuam song maya ril rutot na te kan tiang chi te hi apo song main ka feel ani o hi ka dar te polo kham neng hi ki tle min asang boka kan in stress lui tir deuh hrim ani o khami song kha ni me se Minlo thlir sak avangin ka lawm nakina video danga ka in hule don nia